What kind of car is that? Ooh. This is a Cybertruck. O, ti mater. A ta človek sploh še kaj bloga? Pa načeloma ne, ampak dajmo narediti eno izjemo. Joj, vesel sem, ker vas po dolgem času pelem v America, big land of opportunity. po tolkem času, da se mi zdi, da bom Ameriko gledal spet s tistimi otroškimi očmi. Ko neko stvar gledaš, kak kremšnito, ne? Sploh kar ne veš, kako bi jo absorbiral. A veš, tako imajo palšine, tele kapsule, da greš not spet. Da pozdravimo gospo. Oh, hello. Hi. Pa hiter pot pod noge, da kaj ne reče, da ne bi smel snemati. Frčali smo do Frankfurta. Sledi 12 ur do Los Angelesa, pa sem hotel nadaljevati, da gremo še naprej, ampak smo zamudili avion. Joj, no. Se pravi, v Los Angeles smo pristali že z 1 urno zamudo in v tisti 1 uri do naslednjega aviona sem jaz laufal kot trgan, amben hudič me ni hotel spustiti čez vrsto. Te moraš vzeti prtljago in jo še enkrat check-inati na čisto enem 6. terminalu in seveda to v 1 uri ni izvedljivo. Ura je pa po slovenskem tudi že 6 zjutraj, spali pa tudi nismo nič. Ta moment zdajle je ne, kaj je neugodna scena, ka boli, da sem dal več kot 100 evrov za današnjo noč hotel, ki ga ne bom videl. Dal sem 50 evrov za prevoz od unga letališča do unga hotela, ki ga tudi ne bomo videli. Teh 100 evrov za klele v to luknjo, pa še avion za jutri zjutraj moram spet bukirati. Upam, da se kaj naspim, pa jutri naprej. Stari, to je pa bil jetlagov. Zmotil me je vsak avto, ki je šel mimo, ker se to ne morem verjeti. Američani, to jim nič ne dihta, te okna. Seveda je ena mala težavca in to je, da imam kufer 24 kg, ampak po tem airlineu, ki grem pa zdaj, moramo imeti pa 18. In zdaj 6 cih pa naj kam utaknem. To so vsi stativi, vse gladko je treba vendeti. Kje smo? Tudi šele pol ure do odhoda. Ena Tatjana. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. Wow, taki kamer pa še nisem videl. When you're thinking Moji Američani, pojsla je bila tako plastična. Sam poslušajte vi zdaj to. To sem se kar prilimal. Sintetika, kot da bi se v polivinil zavil. Ogabno. that I'm always around. Imel sem 8 kg preveč, kar je čisto noro. In mi je hotela teta zračunati $100. Malo smo se pohecali, ne. Malo sem si na kup vrgel, koliko so bili teli stroški. Za en delajan let smo že na 400 evrih in da bi mi še ta zacolala 100 evrov. 500 je pa malo huda, no. Pa probaš to nekako dobiti nazaj od teh letalskih družb, pa nikoli ne dobiš vsega. Pa sem se spet malo prepakiral. Vse te štange in glave od stativov, ki so najtežje, gladko kar gor na objektive, kar me ful boli, ampak za 100 evrov bomo tudi to potrpeli. Kakšno stvar smo še nasedali, pa kaj bomo še prav naskrivaj od spod zatlačili, da ne jo videli, ki je bila ful stroga, da boh ne dej, da tole nesem v rok. Koliko neumen, na koncu gre itak vse na isti avion, a ni? Mislim, da nam bo ratalo, kot da se lahko delamo, kot da se ni nič zgodilo in ponovimo to pot brez Los Angelesa. 12 ur do Los Angelesa in še nekaj malega do San Francisca. Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Ja, dobro jutro, piškotki. In zdaj smo kle. In kamo zdaj? Mislim, da smo zreli za en
močen šamar. Glede na to, pa, da smo v Ameriki, bi se pa prilegel en ameriški knockout. Ice Americano? Yes, Extra large? extra large. Tada! Ja. A veš, to je kava. Mislim, velikost. Pa toliko enega razmišljanja, pa pakiranja za ta potovanja, pa človek še vedno pozabi bar kafe doma. Evo, možgani se mi počasi prižigajo. Zakaj smo prišli sem? Delat. To je malo manj lušten, ampak naprej mora biti pa malo bolj lušten. In sem si kot fotograf zaželel, da bi imel kakšne dobre fotke za pokazati hudega avta, da lahko to pol pošlješ naročniku in tako. In seveda, če sam ne investiraš nič v to, brez nič ni nič, noben naročnik te navkrat tako sam najde. Kakšne take specialne fotke narediti, take, ki jih mogoče ne bi mogel dobiti pri nas. Tako da sem pol razmišljal, kaj je najbolj ponosen ameriški avto, ker seveda moraš tudi kot fotograf gledati, da je tisti subjekt, ki ga fotkaš na fotki, čim bolj atraktiven. In povejte mi, kaj je zdaj najbolj ponosen ameriški avto. Moja prva asociacija je bila seveda Ford Mustang. Nisem ga še nikoli vozil, nastopaški avto. Ampak sem rekel, ne. Jaz, kot tak ljubitelj off-roada, 392, Hemi, 470 konjev, stari, to bo trgal asfalt, pa še slišal se ga bo. Ne, ker mi je pod roke prišel avto, ki je dvignil največ prahu, avto, ki je najbolj drugačen, ki je najbolj futurističen in verjetno bi lahko rekli tudi, da je ponos Amerike, čeprav ne vem, no, ker se ne more primerjati z nobenim avtom na svetu in zgleda tak, kot bi ga narisal moj 4 leta star nečak. Super! Jaz sem ta avto včeraj videl na letališču in sem bil tako, koliko je hud sam njega gledati, da ohranim to navdušenje, dokler ne pridem blizu. Vidim te, koliko ima ogromne gume, kaj da vse norca deluje. To je zdaj to, ali kaj? Wow, kakšen volan. Zdaj jaz iskreno nisem nikoli se vozil niti v Tesli, kaj šele v takem kamionetu. Sploh nič ne štekam, nič. V temu predalu od spodaj naj bi bil ključ, ampak jaz ne znam tega hudiča zdaj niti odpreti in mislim, da se ga vse dela z ekranom. O, Marija, to je pa cel računalnik. A je treba toliko zakomplicirati stvar zdaj? Glovebox. Pin moramo ne za glovebox. Aha, glovebox pin mi je dal. Kar to moram. To mi ni všeč, to je prva stvar, ki mi absolutno ni všeč. To je pa zdaj moj ključ. Ne vem pa, kaj delamo zdaj z njem. Mečkan sem v tem šoku futurističnem, ki ne vem zdaj, kjer leto smo. Go! Start! Sam šel bi najprej. Turn on the car. Park. Kaj ne grem res na YouTube gledati? Kartica mora biti na pravem mestu. Čisto smiselno. Wow. Damo lev žmigavc. In se mi pokaže leva kamera. Tale špegel mi prav ne pride, ker se vzad nič ne vidi, tako da lahko si ga dam tako, da sebe gledam. Čau! Kako je pa tih? Aha, tako imamo zdaj na furja. Ampak saj se pričakuje, da bo prostoren avto, ne, ker ga uvrščamo v kategorijo pick-upov. Čeprav absolutno niti najmanj ne spominja na nek pick-up, dokler ne odpreš onega feranka vzad. Jaz imam eno kljukico, ki si jo šparam še od prejšnjič, ko sem bil v Svetem Frančišku, da se seveda zapeljemo čez simbol Svetega Frančiška, Golden Gate Bridge. Nazadnje sem ga videl na daleč, naredil tudi eno fino fotko, ki seveda absolutno nikoli pol jaz to ne objavim, ker pač se veste, tak sem.
Tako da te kljukce s fotko mislim, da ne rabim več, je pa absolutno kljukca, da se zapeljemo čez ta most. No, pa smo nafutrali otroka vse. Imaš pa na skrajno levem pasu, na teh avtocestah, express lane, kar pomeni, da ga lahko uporabljaš samo, če imaš vsaj še enega zraven. In tudi, če ga hočeš uporabljati, moraš za ta pas plačati. On ti beleži, koliko časa si se vozil. Ponekod imaš recimo za 1 miljo, se pravi kilometer pa pol, $8. Dobro premislite, če rabite skrajno lev pas. No in te fotke, ki jih hočem narediti, sem si zamislil jaz tako v kakšni taki lepi okolici, seveda, glede na to, da je tako futurističen avto, sem si predstavljal, da bo to neki puščavnati, da bo izgledal tako, kot da je na Marsu. To bi bilo optimalno. Ampak glede na to, da imam časa samo 2 dni, do Death Valley nacionalnega parka ne bom uspel priti, tako da bomo šli v Yosemite, vsakič narobe rečem, ker sem ga par let izgovarjal Yosemite, zdaj pa kar potonavam Yosemite, whatever. In plan je, da jaz moram nekje tam spati. In seveda, kje ćemo spati, v zunaj ne bom, ker nisem anže, tako da jaz še vedno razmišljam, da bi spal v zadnji v Cassonu. Zato sem se zdaj ustavil v Walmartu, gremo po Armaflex, še nekaj za pokrit. A veš, klele noter. Ja, tole bi bil totalen luksus. Ja, ne vem, upam, da ne stopam preveč, zato ker folk se kar obrača in me sprašujejo, če je moj avto, kar je seveda vse lušten in vse v varni državi, ne? Ali pa če imaš družbo, ki si pa sam, pa vso to opremo sabo trogaš, sem pa kar na očeh. Mater, koliko ima se odkri, pa to je noro. Where do you have a camping gear? In sporting goods. Aha. Spalna vreča, poka, camping pad, self-inflating. Tako. En pošter, ali kaj. Sem ga vtaknil not v polnilc in sem presenečen, kako hitro se to fila. 2 minuti nazaj je bilo 35, zdaj je že 39. Všeč mi je, kaj je real time, se pravi, če odprem oken. Ne. Ali pa igraš igrice, ker je volan itak odklopljen od koles. Aha, bremza je bremza, gas je pa gas. Se mi zdi težji to voziti, kot pravga. Pred točno 20 minutami je bilo 35%, ko sem ga nafilil in zdaj je 92 oziroma skoraj 300 mil in piše, da bo čez 3 minute poln. In jaz to ne moram verjeti, kako je to hiter. Parkiral sem ga tik ob vhodu v nacionalni park. Zraven je reka. Upam, da se kaj sliši te narave. In jaz mislim, da mi ne bi smel noben težiti, no, ob 11. zvečer. Bom probal vsaj eno fotko zdajle se potruditi narediti, da bom pokazal, koliko je zvest. Zdaj, če jaz kaj štekam, jaz ne rabim nič pihati, ne? Imam jaz to cajta čakati. Še ena ful pomembna stvar je, me je sam strah, da če zaklenem avto, da se mi na avto v eni fazi sred noči do konca zaprl, ker je to weather sealed ruleta in to pomeni, da ni kisika pol not in se lahko zadnjič zaprem in ni nikoli več haudi pol. Sej nam s kapo spal, sam imam tako zaležane lase, da si ne upam brez kape pred kamero. Pa sploh ni mraz, 24 stopinj. Pismo sem mislil, da bo v hribih ura bo zdajle polnoč. Malo perilčka, ne, zvečer, da bom svež zrak dihal celo noč. Tako, ne svetujem tega. Pravijo v lekarni vsakič, ko ga grem iskat, da gospod ne več kot 7 dni. Sem rekel, ja, gospa, že 7 let. Odvisen rataš, pa ne zato, da bi se fiksul, ampak zato, ker se ti samo začne mašiti, ker se mi se odvajam. Odvajam se pa tako, da jo rečem z fiziološko raztopino. Fajn smo zašli čisto v eno XY temo, ampak super. Tako je to, če sem sam, ne, pa se moram pa z nekom pogovarjati. Mečkam sem po stran spal, ker se nisem mogel stegniti. Spal sem v kosu, kar je za jetlag super, ampak zgolj od polnoči.
do 4:30, zdaj sem pa pol ure. Se obračam. Na noč je bila prijetna, vse super. Sem ta hudič je nekaj spustil in sem na teh rebrih od avta se žulil in še za piko na i prele odprem tole spalno vrečo in imam klej nad sabo tako pajka. In sem ga frcnil. Zdaj upam, da ne pride nazaj. Če sem pozabil, kje sem spal, vedel sem sam, da me žul, pa da sem v enem prtljažniku. Stari, res je brutalen. Ja, to je pa za po Marsu voziti. Če se ne motam, naj bi bil to med najbolj ocenjenimi nacionalnimi parki v Ameriki, če ni celo najbolj. Kar bo tudi ena kljukica, ne? Čeprav meni se zdi, kakor sem gledal po slikah, gore, slapovi, super lepo, ampak tako kot Slovenija. In če nekam potujem, bi rad videl nekaj drugačne. Mislim, da bo mogel kar veliko dati ta park, da me bo navdušil. Slovencla, ne, ker smo navajeni tega. Jaz sem si lepo dal lokacije na zemljevidu, kaj je treba videti, kaj je ob sončnem vzhodu, levo, desno in pridemo sem in ni signala. Nisem si dal pa offloadanih map, ker si jih še nikoli nisem dal. Tako da gremo bolj na blef zdaj not. Pa če si iznajdljiv, ne, se zapeleš pred nek motel in mi celo najdel en Wi-Fi. Room number. Yosemite National Park. Wow, kako je huda reka ta zraven, kjer sem spal. Shit, čak, gdje? Kam ste pa šli? Čak, to pa moram pokazati vam. Ne bom. Sploh mi ni čisto dobro jasen. Kalifornija. Aha, okej. Ura je 5:20. Zadnje 4 dni nis kaj dal spal. Aha. Voziš Cybertruck. Pa za zajtrk imamo borovnice. Okej. Hello. Jaz zdaj, čeprav razumem, sem toliko zgodaj, da sem bolj zgodaj, kakor zaposleni. In potem takem, mislim, da je vstop prost. Evo, najdel sem en spot in mislim, da je to ta, kjer se čaka zdaj sončni vzhod, da pokuka. In ko bo pokukal ven, je treba narediti eno škljoc. Ne? Čisto tako, da imam tudi zase nekaj. I'm sure this is not the first time you've been asked this question, but what kind of car is that, please? It's Tesla Cybertruck. Oh, Tesla Cybertruck. Yeah. Okay. We started seeing them down in Southern California, and we thought, lot. And we're right, going, that's what got to are be they? a one of a kind. And then I saw another one. Yeah, it's pretty unique, yeah. It sure is. It's got some pretty hard lines. Only Is it so. a pretty good ride, or? It can be pretty fast, but other than that, it's kind of an off-road and pickup vehicle. So it's Okay. kind of heavy-duty vehicle. I'll give it more respect when I see them now. Sure. Thank you very much. Zgleda, sem prišel na place to be. Koliko ljudi. Ful je enih fotografov. Zgleda, smo dobro zbrali. Past the point of no return, baby, on the summer night. Mislim, da je ratal ene par fotkic El Capitana. To je on. Tale 900 metrov visoka stena, sestavljena iz granita, ki je izredno popularna za free climbing, se pravi brez štrikov, ne? In jih je tudi že 31 ljudi umrlo. Nisem tak fan teh zadev, ampak majčkeno sem se pa vseeno pozanimal, kam smo šli. Aha. Se pravi, vse smeti in to moraš s karabinom pripeti, da se medved ne posladka. Really cool. All it needs is wings. This is Cybertruck? Ja. Zdaj so pa obljubljali en spektakularen hike tamle gor proti temu slapu, sem pa seveda precej neprimerno obut. Zdaj, ko sem pa že videl kar nekaj nacionalnih parkov po svetu, pa lahko rečem, da Američani pa res znajo narediti. Tako je vse, ali je pač Severna Amerika tok. Moje, da je eno z drugim. Vse je kot en film. In meni kot fotografu seveda ogromna inspiracija in ful uživam v takih okoliščinah. Sunny side across the river, take a ride, take a swim, and all your worries go away. Go across the river, and you'll be fine. Go counting winners, it's right down the line. You'll be alright, sunny side. Wow, to je zelo dobra kavica.
O, Marija. Spet se nekaj imenuje Grizzly Giant, en drevo. Sami grizzly okoli, ampak boje, da jih ni. Meni se zdi zdaj še enkrat večji ta avto, ko sem ga čist do konca gor dvignil. Ta avto je Foundation Series, kar pomeni, da je to čist ta prva serija in s tem, ko se odločiš za to serijo, v bistvu podpreš razvoj Tesle, se pravi, si res fan in pa tudi dopuščaš možnosti, da ta avto tako malo kaj en prototip, se pravi, da ima kakšne napake. Shit. In te napake se pol kasneje odpravijo, kakšne fizično, kakšne pa sam softversko. Največje kritike na internetu so bile, da teli razmaki med temi platami niso simetrični. Na tem avtu tega ne vidim, to, ko sem pa včeraj opazil, tale rob, meni se zdi, je prav zelo svinjski in to je pa drugo najbolj pogosta graja, da so robovi ostri, nevarni, špičasti, folk se je toliko porezal, da so jih šivali. Ali pa klele, če greste ta z bluzom mem, pa se bluza takole flek naredi, pa bluze ni več. Ampak ta odstopanja pač so, če delaš iz jekla, to je ne rjaveče, ne barvano jeklo, milimeter pa pol debel, kar je res kot tank. Itak, da ima hlajenje sedežev, gretje volana in vse to, ampak da lahko ti takole štelaš, kam tebi piha. A ti piha v noge ali ti v piskar piha? In tudi jaz sem opazil, da je zelo reflektiven, da sem kar špegel in so kar zajčke sem delal in kar na tablo gor na druge avte. Pri Tesli trdijo, da je to največje vetrobransko steklo, kadarkoli dano v avto, najbrž v osebni avto, ker bus ima zihar večjo šipo, pa tale brisavc ne bi bil tudi največji ever. In včeraj se mi je dvakrat med vožnjo sam sprožil in sem se ga pošteno ustrašil, se pa on pol pospravil gor zaradi aerodinamike. Mislim, da je to prvi avto, ki sem ga vozil, da ima zračno vzmetenje. To seveda pride prav, da se on prilagaja terenu, pa zato, kar je meni najbolj všeč, da ga majčkeno dvigneš. It's raising up. Is it? Yeah, hell yeah! Pa, ko stopiš ven, se sam spusti, oziroma spusti se tudi pri določeni hitrosti. Izredno tih od znotri, zato je tako dobro izoliran, ker so šipe, veš kako debele. A veš kako so debele šipe, ker so naprej hoteli narediti ne prebojne, ampak une bi mogle biti še kakšen centimeter pol debelejše. Ena stvar, ki je prišla pri prvi seriji, so bile take futuristične radkape in problemi nastal, ker so bile kle čez gumo in ko imaš ti recimo malo bolj spuščeno gumo ali pa zapeleš na kakšen pločnik in je ta plastika kle not rezala in je poškodovala gume. Tako kot na moji Megi se tudi tukaj zadnja kolesa obračajo in to seveda pri takemu kontejnerju se ful pozna, ker je avto veliko bolj okreten, pa tudi obračalni krog je veliko manjši. Avto je toliko minimalističen, da nima niti enega ovinka, razen gume, in toliko minimalističen, da nima niti enega Teslinga znaka. Tale avto nažalost ni Cyberbeast, ker bi imel 845 konjev, tale ima nažalost samo 2 motorja in jih ima zgolj in pičlih 600. Pospeška še nisem sprobal, ampak ga bo absolutno treba do jutra. Zakaj tega avta verjetno ne bomo nikoli videli v Evropi? Prvi problem je, da ima naša B kategorija, vozniški izpit, mislim, da je do 3 tone pa pol. Ta avto ima že sam 3 tone, pa če bi ga še dodatno obremenil, bi rabil že izpit za kamion. In pa najpomembnejši razlog, zaradi zaščite pešcev. Jaz si predstavljam, da te ta rob da na pol. Hi! What is this? What is this, right? Yeah, spaceship. Pa če sem navdušen nad temle steer-by-wire sistemom volanjenja. Volan se maksimalno zavrti takole, pa takole. Se pravi, manj kot 180 stopinj. Deluje pa tako, da v bistvu so kle senzori, ki zaznavajo, koliko si obrnil in pol so elektromotori, ki od spodaj obračajo gume. Sliši se zelo napreden, ampak to že desetletja uporabljajo na avionih. Na slikah mi je bil itak hud, ampak v živo se mi zdi pa, da je še bolj tak nabukan. Spomnil sem se zdajle tudi, da še nisem sploh pogledal, da ima ta avto še spredi en prtljažnik, ne? Vidiš, vse je ta jeklo.
Yosemite je bil lep, ampak se mi zdi, da ne paše ta avto toliko v to zeleno, gozdnato okolje. Zato sem šel klele na ene pašnike, ki majčkeno bolj spominjajo na Mars. In pa me je že včeraj skrbel, preden sem šel spat, da je weather sealed, ta prtljažnik, pa da se nam zadušil noter. Jaz upam, da se vidi tole je na debel prahu gor. Tako da neprodušnost malo morgan. Tam je pa tudi ubal, po mojem, ko bo videl, kako je prašen avto. Pa res si nisem mislil, da bo šlo kar not v avto. Predvsem pa, ne vem, kje bomo spali danes. Saj mislim, da če to dobro stepaš, da bi mogli iti, ne. Okay. Kakšno štalo sem takoj naredil. Po moje se ob normalni vožnji čez makadam to ne bi zgodilo. Sam jaz sem šel pa naprej, nazaj in sem vsakič nabasil nazaj v svoj oblak, ko greš v rikverc, zaradi drona. Ne? Jaz sem sam, pa moram naprej. Ja, če ne par fotk sem naredil, ampak zdaj se mi bolj mudi tole pred nočjo zrihtati, da lahko na čem spal. Moja najboljš kakšna bencinska, pa z unim spihati. Ne vem, če ste videli, ampak imajo tako napravo, da samo gor, če nasadiš na ventilček, ona piha. Malo sem se še vozil in je začel toliko pihati in sem se spomnil, kaj, če bi jaz ritensko parkiral proti vetru, odprl to roleto in da vidimo, če bo kaj spihal. To vse skupaj ni nič spihal in pa sem ven vzel in stresal. In je šlo kakor toliko ven, oziroma toliko je šlo ven, da si upam gor spat. Ampak danes ne vzuni, zaradi tega vetra, ostavil sem se kle nekje ob eni avtocesti. Jaz upam, da to preživimo, ali kaj. Da nas najo kle uropali pa posilili. Se pravi, kje bomo spali? V zadnji vrsti. Dvignil sem sedeže, Armaflex sem dal od spodaj, uno spalko pa ne grem za nič na svetu, kako keba. Polšter je bil tudi, hvala Bogu, precej dober noter za vid, tako da je... Kaj pa vem, no. Ponuja ti opcijo, ko klikneš na klimo, da šloh ali za psa ali pa kemp. In pol naštimaš, na koliko ti piha in ti celo noč ombeje piha. In če pride do 20%, se tudi ugasne. Ker sem pa na vrh pečine, bo pa po moje celo noč živahan s tem pozibavanjem, kada bi bil na jadrnici. Se ne vem, kaj je bilo slabše, tole danes ali tisto včeraj. Vse včeraj je kar šlo. Malo je bilo bolj trdo, tole danes je bilo pa bolj mehko, ampak prekratko. Lahko si predstavljate, kako je, če imaš celo noč tako. Pa mi čakam zvečer, da grem spat v pojslo. Ja, ampak pred pojslo je pa še par pomembnih stvari za narediti. Sprobati pospešek, spucati avto in to je to. In najpomembnejše, kava. Drugače se pa res pozna, koliko tih je ta avto, koliko je dobro izoliran. Joj, se to zvečer sploh videl nisem, kje sem se parkiral. Ta bi pa mogla delati. Največkanje pa boljš. Še ena nostalgija. Denny's. I know sometimes life can be A veste, kdo zdaj pride? Tatjana. Ta prava. and you feel like you just had enough. Thank you so much. You're welcome. I'm a big fan of American coffee. Okay. Thanks. Everything has gone wrong. Just remember that I'm here to cheer you on. Sem se posvetoval z lastnikom avtopralnice in je rekel, da can my car fit in? Yeah, it is a fit. It's a truck, huh? It's a pickup. Da bi mogel biti vse v redu. Zdaj bi pa rad sam še na YouTubeu pogledal, če to že delu, ker se mi zdi, da hodim lahko po zelo tankem ledu,
da iz slabega naredim še slabši. Ne bilo prvič. Se vem, da je avto pa narejen za vremenske vplive sam. Te sem razlagal o tem, da je na pol prototip ta avto. Do not ever do this with your Tesla Cybertruck. Do not take it through an automatic car wash. So Tesla recommends that if you're going to take your car through an automatic car wash, it needs to be the touch-free version. Kdor ne riskira, ne profitira, ne? Klele imam opcijo car wash programa, kar pomeni, da do konca zapre okna, charging port in tako naprej. Just the basic one. The basic one. It's been too long. Won't you come back to me? If I did you wrong. Ja, pa se mi zdi kar v redu. Ja, kaj pa vem. In še ena od teh softverskih napak ne bi bila to, da če imaš tukaj prste, ki se zapira spredom prtljažnik, ne bi imel avtosenzor, da ti ne preščipne oziroma odseka prsta. Pa je, da se ta prva serija ni ustavila in so neki updatali. Zdaj pa ne vem, ali je ta avto že updatan ali ne, bomo videli s korenčkom. Trenutek resnice. Zdaj si pa vi predstavljate, da bi bil to moj prst. Dobro ga je zarezalo. Dolgo smo se šparali za tale pospešek. Zakaj? V bistvu zato, ker sem imel toliko prtljage, da mi je vse letelo po zrak, če sem dal že v chill modu malo več gasa. Pismo. 4 sekunde za tak kontejner 3-tonski. Pismo dobro je bilo. Sam še malo. Ampak, kakor sem izkusil to dinamiko, se mi zdi zelo kompakten na ovinkih in tako, da ima dobro lego. Kaj pa vključevanje na avtocesto? Ja, no problem. Noter mi ni več toliko odšteka, no sem se ga kar navadil. Bi pa rekel, da mi je najbolj od vsega tega pri tem avtu v bistvu všeč sam zunanji dizajn. Pa veliko kritik sem slišal, da koliko je grd avto, da kva se grejo pa to. Meni tudi ni ful lep avto. Ko sem ga prvič celega videl, sploh od odzadaj, sem tako bil malo. Pa dobro, koliko je grd. Všeč mi je predvsem to, da je drugačen. S takim dizajnom, ko so ven prišli, se mi zdi sam super, da bojo v bistvu malo pohitrili celo avtoindustrijo, da bojo tudi ostali proizvajalci malo bolj drzni pri dizajnih, da gremo naprej, kakšni avti, se veste, to se v 10 letih mečkan luči zamenjajo. In se mi zdi, da so ful v temu svojemu balončku, kako morajo avti izgledati, oziroma vsaka nova generacija avta, da so čisto majhne te spremembe. Ko pa tak avto pride na trg, pa mislim, da to sam pospeši cel razvoj. No in tako, ko sem rekel, da je pol, ko je konc luštnega, pride pa tisti malo manj lušten del. V glavnem uselil sem se v kampus, kjer spet snemam za Summer School. Prav to je isto, kar sem že delal pred leti in sem obkrožen z samimi entrepreneurji in tako. Imamo kar nekaj skupnih interesov. En je klele, ta drugega gremo pa pogledat. Guys, what's the plan now? This is Elias? Yeah. Elias. Okay, the French guy. French one, yeah. And the other one is the Spanish guy. Spanish guy, Roger. The plan is to go to whose house? I mean, we're in Silicon Valley, so you can try to guess, no? Yeah. Elias sicer prav, da ima, you said that it has like 500 horsepower, right? Yeah, it's about 500, this one. Okay, let me hear it. Jaz sem 100%, da to v lifeu ni 500 konjev. Po mojem ima samo uno značko gor, RS, pa ima v resnici 300 konjev, ker bi mogel bolj ropotati. To je garaža, v kjer je bil sestavljen prvi Appleov računalnik. Tole si moram pa kar dol vzeti očala. Steve Jobs ga je tukaj sestavil leta 1970, pa ga je pa 76 ga patentiral kot Apple, skupaj z 2 partnerjema. Firmo so ustanovili na 1. aprila kot mednarodni dan šaljivcev in takrat je bil Steve Jobs star 21 let. Predvsej mlad. In to je to. Čistko, ko smo glih kle v Silicijevi dolini, se mi je zdel fajn, da navržemo še eno češnjico na vrhu. Yeah, but did you know that from this location he moved directly to Cupertino? Really? And the rest is history.
Ja, Bro, give me the location of the Cybertruck. I set up the GPS and we go there. Vse skupaj se je začel malo stopnjevati, vmes je Elias imel že Wranglerja. Zdaj je rekel, da mu je spet bolj všeč Camaro in to je toliko eskaliralo, da se bo zdaj rental spet Cybertrucka, tako da ga bom imel možnost še enkrat videti, še enkrat sprobati. Mogoče ga tudi videti z drugimi očmi, zdaj, ko sem se malo umaknil od njega, povzel vse skupaj. Jump. How do you think I'm gonna do this? Just go for it. Prvič sem se seveda tudi peljal v Camaru in moram reči, da sem precej razočaran, ker je manjši, kot sem si predstavljal, veliko manjši od Mustanga recimo, in ko imaš ti pokrito streho, sva bila včeraj zlomljena noter. Iskreno se pri Cybertrucku nisem niti zavedel, koliko sem pogrešal tak zvok. Huck, do and spit on that thing. Jordan 4s or Jordan 1s. Rolex. Now good luck, bro. Yeah, man. Ej, Srbin, ne preklinjaj. Zvuci me, Stajo. Sranje auto. Sorry for the language. In Just for Mustang, you I and your could pitch. sleep inside. This has nothing. Yes, but where is Mustang? I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking Traditional Serbian food. Tega burgerja se pa tudi še nisem naveličal. Od ta prvič, ko sem ga probal do zdaj v tej kategoriji burgerjev, se pravi takih fast foodovskih, mi je ta daleč najboljši. even you, I know you got this. You got it. Just keep on trying. Pas de souci, je maîtrise à tout prix cette langue sans souci. ونقدر نهضر بالعربية تما ما كاينش مشكل. So, Duolingo master. Ja, natürlich. Sitting right next to You me. can feel it. Но я русский часто говорю. Это вообще один из моих любимых языков. Абалкахол, анам арабик. I wanna hear Chinese. 我是来尼克，我是西尔维亚人。你好吗？你们的我的很好朋友。 To je noro. Расцветали яблони и груши. You get me? This doesn't make sense. Like, what the fuck is this? Like, we're in a movie. Like, nonsense. It's 1 a.m. How am I supposed to sleep now? And tomorrow wake up at 8 a.m. to go to class? Like, come on, guys. You have a Cybertruck? No, I'm not going to class. This is our kitchen. This is our somewhere we don't eat. Then here we have like some closets which no one is using. Why? I guess we'll never know. This is the room of the camera guy, which we all sleep alone. Why there is a fork? I guess I didn't show you my car, did I? No, we wanna see it. All right, okay. It's just American muscle. Kind of got the flag there going. Yeah, V8, yeah. 6.4 liters, 485 horsepower, stock. You know, I did a little things. It's about 5, a little over 5. Yeah, What did you do to gain the horsepower? I opened the exhaust up. You know, first thing you gotta do is get an exhaust, and then the second thing is we'll change the intake. The air filter. For more air, The intake flow filter. in there. Right. Sir, you probably know what's gonna be my next question. What's that? Can we hear it? A little louder? Yes, please. Okay, all right. No way. American horsepower. Fuck
the Cybertruck. I change you the car if you want. When you're inside, oh my God. May I? Seriously, thank you so much. I appreciate it. Oh, and you got the music right. Oh, to sem si pa od nekdaj želel, da bom lahko stopil na padalko SRT-ja, Dodge Challengerja. Koliko ima to ene duše? Pa cel avto se zatrese. To hočem. Pleško. Have you been repping your agent? These guys just kind of stepped in and I let him look at it. We asked them if and he stepped on it accidentally. Okay. Yeah, we got a call from one of the neighbors here, so we can just do that. Sorry. Yeah, sorry. Beautiful car though. Thank you. It's Yeah, nice. Our first time here, so Yeah, but you know how it is here. We'll get calls. Yeah. All right. We appreciate it, guys. Thank you. Your police is nicer than ours in, in Europe. Really? Yeah. Really? Well, you know, you gotta kind of be respectful. Sorry for this. Like, Oh no, it's okay. I'm glad you had fun. I'm glad you got that rev. It was fun. I got to hear it. Luštanje, ki so tako odprti. Ampak to me preseneča, kolikrat pri nas sem sam bil deležen, da sem najprej dobil kazen pred opozorilom. Tukaj pa, saj kolikor gledam po internetu, velikrat policaji najprej opozorijo, pa ti dajo še eno šanso. Cenam to. See ya. After driving this car for more than 2 hours, probably I would say, it's a bit boring, honestly. It's super comfortable, which is nice for long rides, but at some point it's boring. Res sem si želel, da ne naredim zaključka v tem avtu prehiter, pa sam. Ker sem ga 2 dni vozil, se mi je zdelo, da nekako ne uživam toliko več v vožnji. Sem si rekel, pa pismo biti Cybertrucka vozil, ko se ga lahko naveličaš po enem dnevu. Ampak je tudi Roger rekel, da je lušten videti, malo sproba ta pospešek, pa ves ta navor, ki ti ga da v sekundi električen avto, ker se ti zdi, da si že v prihodnosti. Ampak mene osebno, nažalost, ne kupi električen avto, ker je videoigrca, no, kako naj drugače rečem. Saj smo se malo pohecali, ampak ni to to. If you would give your love